Kia tuku whakamoimiti whakawhetai atu ki ta tātou ariki matua tama wairua tapu me ngā ana here pono ko te māngai. Hei tau tuko mai i ngā wā katoa ai nei ake nei ai. A tuatahi e tika ana kia tuku i ngā whakamoimiti whakawhetai atu ki a ihoa mo te nui o na manaakitanga kua uhia mai ki runga ki te ao katoa. Video 64 e hoa mā. 64. Ai rā. Kua tawa ki te kiriata ono tukau mā whā. 64. Nā reira i te pōnei, ka haere tonu ngā kōrero a tā tātou pāpātahu pōtiki wiri muratana. Oi! Ai, so, ka pai whānau. Kupu a te māngai. So this is our kupu for today in Maramatanga In A Minute. So, ki te tika te arahi, he tau noa te rangimarie. So, what is the translation of that? If your leadership is true and correct, peace will come easily. And so that's a huge whakamārama for us, and especially for our leaders. How many of us have been in the presence of those with dodgy leadership? And you can kind of see the contrast. See? Sometimes you see the difference in that style of leadership, and it might profit you in the short term. Okay? But in the long term, kore pai. Okay? So, kia tika tō arahi. These are our kupu from the māngai. So, yeah, dodgy leadership gets you this far, true leadership gets you all the way to the end. Hey, now kupu a te māngai, pretty simple, pretty easy, but so many of our people get this stuff wrong. So, that's our little kupu a te māngai we wanted to share today. So, you can see our little pōtai on here that we're wearing. So yeah, we just had a bit of a birthday celebration today, and so we thought we'd just dress up for the occasion and keep our pōtais on for the video. You know, some of you fellas out there too serious with your leadership, so have a bit of a laugh sometime. Kia ora tātou. Quote for tēnei o ngā kiriata, be humble and wise, and he will provide. E hoa mā power and simplicity. Aha kua hei te mapihi paunamu. Nā reira i runga i au wa kōrero miharoro wātu. Ai hoa mā, if you need to replay this video, I'm going to say it again, if you need to replay this video, kapohia ngā kōrero e tika mau, waihoki kia whakaungia ko te tika, kia whakaungia ko te pono, kia whakaungia hoki ko te rangimarietanga me te maramatanga i ngā wā katoa. Nā reira i runga i te ingoa kaha, te matsa, te tama, te wairua tapu me ngā nehera pono ko te māngai, hei tau toko mai, ai nei, ke nei, ai. Ai. Pai pō! Pai pō!